গাইজ ৱেলকাম টু চেনেল মই জয়ন্ত বৈশ্য আৰু আহি আছোঁ মই আজি ইংলিছ ইউটিউবাৰৰ ওচৰত মানে মই কি এই পুৰা ই ৰিক্সা ভাড়া কৰি কিনে আহি আছোঁ গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাই স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব দেই ভাই ভাই আহি পালোঁ এই চাকদিনৰ মানে কটা বা আৰু এইবিলাক ঔষধ আছে কিবা কিবি আৰু অলপ জেগা আছে অলপ গেলি মই এই মানুহজনক লাগা পাম হয় গাইজ আহি পালোঁ আৰু আহি পাইছোঁ মোটামুটি ধৰক এই আহি পালোঁ লাগা পালোঁ Hello guys. So guys, today I have met Jayanta Boissy suddenly on the way. সেয়ে নহওক অসমত আমাৰ ইংলিছ ইউটিউবাৰ বহুত কম আছে মই So I'm trying to do something unique. You know, until now there is no one in Assam who is making videos in English. So I'm the only one, I think. So that's why, you know, people should do something unique. You know, that's what I believe also. So that's why I'm doing it that way. হয় যিয়ে নহওক মানে অসমত ইমানে ইউটিউবে এখাদে এনেকুৱা ভিডিঅ' বনাই থাকে মইতো ৰাতি চাই চাই মানে ইমান মানে হাঁহি থাকোঁ আচৰি প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' মই চাওঁ মানে আহিলে চাওঁৱেই আৰু মিছ নকৰোঁ এটাও আৰু এইটোও মোৰ ভাল লাগছি এনেকৈ চব Well, I'm trying to encourage young boys and girls to come up to make video in English. That's why I'm doing it. I'm taking the initiative so that other boys and girls also come up to make video in English. আৰু যিয়ে নহওক So, you know, I'm trying to bring an environment in our Assam where all the boys and girls will speak in English without any hesitation. That's what I'm trying to do. So yeah, I don't know how much I have been successful until now, but definitely I think at least 10% I've been successful until now. So yeah, until I die. হয় ভাল লাগিল আৰু যিয়ে নহওক বাৰু এই তুমি যে ইংলিছ গিলানি মানে ইংলিছত ভিডিঅ'বিলাক বনোৱা যায় তাৰমানে Sorry, my hair. I'm not well right now. মানে কি পঢ়া শুনা নাই কিবা মোক লগি আছিল Well, my formal education is very less. I'm only class 10 pass, metric pass. মানে So I think you know it does not matter how much you have studied. The only thing that matters is your practice. The more you practice, the better you get in English. That's what I believe. That's how I have learned English. You know, I practiced so much, and you know, eventually I got fluent in English. So সপোন আছিল নেকি যে মই এনেকৈ ইংলিছতে মানে এটা চেনেল খুলি কিনিকে মই এনেকুৱাকৈ ভিডিঅ' কিছুমান কৰিম এনেকুৱা কিবা সপোন আছিল নেকি আগৰ no, পৰা upon you know, I did not have that kind of a dream, but you know, I saw that everyone is making video in Assamese, in our Assam. So that's where I thought, you know, if I also make videos in Assamese, then it will be, you know, normal. And I do not want to do anything normal. I always want to do something unique, special. So that's why I have come up with this idea to make my videos in English. You know, I thought that it would be very unique and people would love it. So yeah, I'm right now, you know, I'm getting good response from people. So you know, now in Assam everywhere people know me. So that's a very huge achievement for me. Yeah, I'm not getting any money from YouTube until now, but you know, people all around Assam know me right now as an English YouTuber. So that's a big achievement for me. You know, money does not matter, but right now I'm getting a recognition as an English YouTuber. So that's my trophy, I think. That's my prize. হয় আৰু মানুহে এখেতক যিটো চেনেলৰ নাম আছে ইংলিছ বয় আছামিজ ন মানুহে ছাপোৰ্ট কৰি আছে যিয়ে নহওক আৰু আগত লগি আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰি থাকিব Yes, yes. আৰু সেইটোৱে মই কামনা কৰিছোঁ আৰু যিয়ে নহওক So my আমাৰ channel- গৌৰৱ আমাৰ এটাই গৌৰৱ কি ইংলিছ ইউটিউবাৰৰ আমাৰ অসমত নাছিল সেইকাৰণে এইটো আমাৰ গৌৰৱ আমাৰ ভাল লাগছি সঁচাকৈ ভাল লাগছি So yeah, I'm also happy to do something unique and to give to the people a different style of video. So I'm happy about it. Yeah. যে নহওক ভাল লাগিল আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাহেকৈ এটা দি দিব বাকীখিনি নকওঁ আৰু জয় অসম